Thanji Bangli Sami Gitanjli Hansepi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Cafe asong pen forest along boring kipi pen tangka ke ana putak sodak akang sai ke hang. IYUKA la pen kai po song atung pini phuloni hichi along sanitizer la pen mask ake joy pen keron pado. Usuka pen lem tem singnar LP school along kahum didam. Keroni chingbong along 7 feet kidingarui pi kelong. Karlitang Birendra Kathar Lapen Purnima Tinung Pio Supi Jir Et Katharpi ITT Satlang Cepa Undunsi Karbiara Kathan Nong Mekewan Bonirja Hon Sing Terang Arong Along Football Kapatuang Dung Kiti Cafe Mithang Asa Hemalong Pini Perangki Amai Kang Nipon Along Forest Department Along Chokomar Anghoy Tangka Pen Kejor Kachonghu BN Nursery Epan Sodak Pen Pinremdo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen bangso putak Ritar Lip Nangji Athe Boringa men pen lax atangka NC Methangalia pan kiklem puta Perangkia Mayalong KFA Maipu Avinas Ronghang pen Ningjepon Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lasona Bangpua pan Kelang Dingke Nitum KFA Song pen Ning Duklo puta KFA Kongchun Bang Jit Timung pen Ningjepon Totally la poisa men pen si palut erno lapen ke ladak poisa long dalal claim tundo third person do ladak claim long alang la najari agent lo dalal do lasin najari albat ke mastermind lo je right for job lo mastermind ke dia najari no logat da PCC ka chera do no kunchili even politician dum ta do costa hai tamil jumher bang ni input bang no but strong input kan ina kami we have adopted that all the we have the nexus with the politician also asi nona bank ke najari fund bank ke immediate alang juntu ke claim ha sakuri ke jor tap ala sobut hat bang dong sing sai sip lo de council pen ni to bank sodak pana kacha songs kami de News Text Report Newsfast Karbi Anglong Pini Phuluni Ahitia Long Behabe Park claim atuma phan Indigenous Youth Union of Karbi Anglong Lapen Karbi Anglong Indigenous People Organization Asong Atum Chelang si coronavirus kar om fluk aporahut corona ake sopen chepa joknangji abidi thanpon Lapen Phulunia Hiti Along Han Kejor Lapen Kulat Kachobi Atumaphan Max Lapen Sanitizer Ake Joypen Keron Pon Bangsahut Advisor Prodip Inglang IYUKA President Bharat Ronghang Central Committee IYUKA CEC Robinson Togbi Kaipo General Secretary Anandobe Dipu Subdivision Committee DSDC President IYUKA Sonsing Hanse Dipu District Subdivision Committee DSDC General Secretary Atumpen Patir Piponsi Pinila Soasai Dengpo Bangso corona abemar kena kitu na jene kan kitu bang dolo lasi la bangso buthak itong Karbi Anglong district administrative pahinden dami kasirok sa program pinang denglo kaso gede kan namin itong Indigenous youth Karbi Anglong namin itong kiti thanpen Karbi Anglong kanang kaya itong sonkeron padubom kasirok sa tham sinon dak sini tumi tami itong banglo je athema ke bang thang ke bang gibom youth festival do badurka puja do Christmas do lahai do asile sona pora hut kadto berat tum tingru mo era tutang hai je pasti kelang dun tuning relo la sila bang so ka itu pilih serap tak pilih la don kan ke tum sung kelang ko Phuluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Usuka Song pen Pinilem Tem Singnar LP School along Humri Damsi Hadak Kelang Dampen Kethek Dam Long pen Usuka Asong pen Ningduk Piglo Athe Lochar Li Ke Chengke LP Pensi Chengsi Arlu Bomji Setame Hadaka School Saihem Alongke Table Decks Bench Anta Ave Lapen School Asaihem Along Kinang Sot Ahormu Anta Ave Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lasonadin Kelangchari Kinang Sot Puta Usuka Tiripi Amaipu Bibi Sonteron Pen Ningjepon Block Angkang Langlok Supen kilometer an po an bak kahelo hodakedo Lemtem Singnar LP School long pini aneta kaching thura war sai bepin sinini thoma prang nili tuma labang so dema long nili tuma song hin pen hada humri dam dera pena phi bang hada ka thedam long mangke halabang school long infrastructure development mate kaching thura war sai bangke ajata bepin so jitin thegam la pen hada bangke la helo je bench abe desk abe blackboard abe la pen amparta labang so floor mate aklong ate hinu thailo la pen boundary wall ka be pen jok halabang so adim long mangeno ke chainong bihusi jui jamlo
lasi ki pung tung mangala bangso BJP sarkar non Karbi Anglong autonomous council long chari bon laso BJP sarkar ka ke tame puriborton mane sabka vikas bolam se ni bom jung se ahoka jung se sabka vikas jung se la person mane dovek lo blangte people se la bangso lemtem sinar LP school long pini ani ta Karbi Anglong autonomous council pen ayarabar side people athe LP school hello jitu primary schooling hello je munit bonor jitu la bangso aprang ke kam ke jor ponje phani tu human resource development buse la bangso ki pula bangso jung se la so jung se awar side bute munit tu manga chingthur aprang chingthur di phan make jetur okson jitu la sigi ki pung tung la ba hello je BJP tu non la bangso ke kai ke ma sabka vikas pen puriborton alam make la bangso yalan tu ki hangkong ma le kaning thap busi niltum hin pen make puram na kokbo News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Bagori along Kedo Mobile Tower along Patoweajo Apor Porphai Kresi pen Krehini Apor Malom Kanghu Kilut Tower Keton Kelang Abangphu Methang Duty Ajo Porphai Cap Api Hemkache Damjui Ahut Si Kanghu Kilut Pu Kanghu Abangphu Aphan Pangthek Thek Thelang Seta Kopai Keme Tower along Lakpho Trok Ahormu Do Pusi Ahemphu Jayantau Singnar pen Ningje Pon वे जो होना मांगे तो वे नहीं लिया फिर ठीक 2:30 बजे टाइम 2:30 बजे टाइम सी डाक्टर ने लिखता है हम तब लिखो डाक्टर लासो अभी 11-12 माने 1.5 घंटा अंगों तुम नांगली लासो लो अल्लाह मांगे लापेन 1.5 घंटा पेन आजो माने ला 3 बजे या लमाना तो मकाम dak pacun man si neli matha tek de dan time pen mane la to makam pacun ado battery ka hui lo apen 48 piece set ni 48 piece poni talo aki la set bang aki mi la set bang apa si 48 piece poni talo Bagori pen Sumitra Singnarpi Newsfast Karbi Anglong Bolongko Maji Rongman Bhodro Ingti Arong Amekar Rensing Ingti Achor Promila Teron Pi Artat Hongkebrahini Keso Kepangji Ningkan Pho Lead Adlo Chelangji Anta Chelanglo Longle Phelang Anta Cepadoi Adlo Non ke Keso ka Chelangji Aphan Tangkan Noja Setami Avedadlo Lapen Bangso Ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen Chenglok Hampang Asong Along Anta Kirap Kachohang Padopon Kirapji Ninghang Atum 3671569641 IFSC code SBI N 0014180 Lapen mobile number 8721053709 Along Humri Ignon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Patumi wathat langso long Karbi Farmer Association KFA hinpen wathat langso pen boksong tutikiara tatum aphan boka kapang renga seke pipon bangso seke kipia mayalong puloni boka ka pharma doctor lone dutta chetong dunsi seke pipon laso long alangli hinpen tutikiara daphan kupuson si kapang reng ponjima bangso puthak seke pipon bangso mayalong Karbi Farmer Association CEC amaipu Avina Stronghang Mass Relation Chunbang Sonjuteron Lapen West Karbi Anglong Karbi Farmer Association Amaipu Durgeshwar Ingti Joint Secretary Jameson Terang Wathat Langso Branch Amaipu Rasing Tokbi Lapen Borkok a Branch Amaipu Surusing Tokbi Bangso Long Wathat Langso Pen Borkok Aradatum Aphan John Paros Isi Avokakaso Dr. Lone Dutta Reading Pen Pajirpon Keroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Dongkamukam Cirimukam Amekar Karditang Birendra Kathar Lapen Punima Timung Piau Supi Jer Katharpi ITT Mate JEE Satlang Mesen Pen Cepa Undunsi Karbi Anglong Aradapan Nongme Kebanpi Pini Dongkamukam Jutang Aterang Asai Hemalong Newsfast Karbi Anglong Cherelapan Alangli Jer Katharpi Pen Nangkethandun Alamte Ilitum Arju Iksinan Mariam Achmal Women's College and Science and Technology law से HS के पास इनके लादक पे 1 year job law oil India Super 30 to the लो पदासी कोचिंग करी तो सीमा निकलेंगे
ऑयल इंडिया से स्पॉन्सर किया सुपर 30 को डिब्रूगढ़ लो मार्क्स के 34 इनके स्टूडेंट के 978 मैंने मेरा प्रिपरेशन टाइम कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने नॉट सॉन एक दिन पढ़ी मार एक दिन पढ़ी है दैट सॉन इनिंग हांग ते पढ़ी है दैट सॉन इट चिलोंता रा एंट्रेंस हांग के बॉडी फिटनंगची मैंने नितुम आखाई ला अनलोंग दुनु एदा दिति अपॉट इंता सुंगारे के काली उंजी सपनता लहाई ड्रीम ता दुनेंग आके थे तालांगना होने माने अपॉर्चुनिटीज दो पिजी हदाक दामे ते आईटी लोग दाम एता नंग जस्ट पढ़ी दाम मरेट ता काली लोग पिने एक्स्ट्रा करिकुलर लोग का थे को इनके नंग चांस पिने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लहाया हिंता थे को रोबोटिक्स रोबोट्स बनाए तो लहाई के मो अपकमिंग फ्यूचर लोग के डिमांड थी वो जी ला सुपर सी इंटरेस्ट होना ना को हार्ड वर्क करना बोला है लोग मिल के Lapen apai punima timung pipen nang ke thandun alam arju ikpon sina punima timung pi nili rong siri mukang to kamukang nili supi la IT ke longun ke nina rong pi ini karong tan nili cipu teksi dat an kason si dat kasi nili kapiri sodo je apang kan setapi nili supi chuni kan bangke Chuni bang ke NIT bang long do kita meo so bang IIT si cepalong ke jipu alangan ke hang join sini di support lo kasi pininga bang kita merang di JEE advance result klang det pen maso result ke klang ke mo si ka panta dolang kuma kasi di paan alam si kami di patu joy sidu man non dia sit long det an sini di teratapan kapacini kasi ningarong pik tapi ke area tu milikan support don onon si kami milikan anuteng si kami nang kirung don nang kapsul don man ningarong pik ining karong alam ta dong cepopak tidak an dong kamu kampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Kheroni Southern Range ang kangkaparlo chengbong arong along patutap ezona ruipi kilong bangso puthak tebok hedjong Kheroni Southern Range aphan berta pidampen aruipi papondetlo aruipi kiding 7 feet do pusi pachini bangso ruipi aphan tongsekot pen amreng forest arlosi kelodam pusi forester number 1 noren tiso hinpen pherangkia thengno ningjepon chengbongor jitu public ta je amak dangor manukta amak khobor di আমি পুরা স্টাফ হই আমি তাত গৈ আমি ধৰি আনা পিছত ৰেঞ্জ অফিসত আনা পিছত এতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰে আমাক আমৰেং ৰিজাৰ্ভত এৰিব দিছো আৰু হাফ টু 8 ফুট এনেকা হ'ব Kheroni pen rensing teron Newsfast Karbi Anglong Non malam sofan bertain ton sina Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. berta kang ton pen nang chirui thulo 24 number Diopani constituency angkang Bornirja Honsing Terang Arong Along Kiramtang achiklo ni phai ingkoira pho arni pen football ke pathu cheng ponsi atumi trainer kep arni angdung kiti chepate pon bangso angdung kiti ke pathu cheng che aprang mohori teron pen mai chepahem phu ponsi la bangso football ke pathu angdung kiti along nang kachetong dun aluhia tumaphan rat atum angno pachini si poho epak pak pen archupon la so phi chingri FC hin pen MSC Mukut Mohanto phan pinpuralo epak pajir halapu MSC Mukut Mohanto la pen ongdung rong asa atumta la so ke pathu along chetong dun la so hut MSC Mukut Mohanto hin pen de hori terangarong pen honsing terangarong an kacheleng bom atawar matijong achiklo aprang sen gravel thok pipo la pen ke pathu aklam sitami prabjin pen pachiklam pipo pusi rat angno chechakpon
labangso ang dungkiti along Chingri FC pen 11 Star FC ang bong cepati ponsi 11 Star FC atum kang tangrak ajok Chingri FC atum aphan bol pumni thap ponsi cepahay ponlo lapen emisi mukut mohonto rideng pen kehaya atum aphan nong ipajir pon sapapani pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lansi pajullo domi thakme kardom